saki jaga bakam son bakam biang nai na gidau bangim yo ya ka permission tingin masih bangin pelong do agade ke jaga kaba hang ni apo snong kaba manga sa te agade ko por nasno ban priang ya kulai ni sama Robert John Ibrahim Presiden juga sendiri Ibrahim dekat nama agade ko por nata nasno ban priang kulai ya isamla Roy Par Sendem Ibrahim Jelas Sekretari juga sendiri Ibrahim dekat nama dia agade ko por kunjo ro ya isamla dan ko Ibrahim Vice President juga sendiri Ibrahim dekat nama dia agade ko por Bakunjo iwe ne isama wani punrok ibayaran dekat dan bagi keseng kawan titip maini ide iwe ne isama iba mi syakmat na kamta kuno bersoso ya kipat ba nani ya kipat ba jom kabri jom truk ha kabade ibat ka reservation policy te nana pusam show pamantang islam do ya ke jinyalang ke jongi hakade kapor te hakne kapor na khot ya isama lulang kasih ibai bank president yo HYC West Kasil district by Ajin Kren hakne kapor sablawan tay berpedia yang ni ka jingilang ke jongi yang ni kapor ke nongket kam Jongga HYC po Jongga West Kasil District Kumjuru ngisau yang ban ai kublai yang kinoi lam bakli du jongi ibalela bandar dekat bangi yang kene kapor kajingdam ke jongki kan ai muslim yang i kumki samla kapo Jongga West Kasil District ngai kublai yang i dekat ke jongi ki balawan kantam na nosen sakil lalu sakil berkiwai pat kibayar dekat tangi yang kene kapor soban ai kublai ke jing dar dekat ke jopi kumdu ilong kemi gilang pa kiba layar dan benta lang bangi yang kene kapor nam ta kene jing alang nam ta ka raya da campaign kapo jong kanong son konstituensi hoi wadang em semlala banyo ya ka jaka ka babiang gayo namar ba Nyum siam layo ilat Henry disoban ai kublai ya kasnong lat witang kepala ai jengbit nam ta jongi hakani kapor kajing kwa ka jongi ban perlong ya kani ka jingelang hakani kapor namar ngiu i bagi nong mi khmat ka jongi kat nang mi kipor kina yale kai nam ta kari bu jai ban reu kajing nang kharoi jongki businessman kajing nang junano jongki stateman dai nak ni gawe ke tau kepala pelong ya ke HYC ban mi syakmat nak banta kapit kapiang ban ai jeng sailam nam ta kun samla ilong kebi ilong pa nam ta kari bu jat ban reu kumbang yo i hagini gis senam ki ba menta kajing nang kios kong jong ginong mi khmat kadai kawai na pne gilat kabang ikwa ngiru kabang isalek ban pesefu i pai ba kaleng kumno bakin cit i ginong mi khmat ki badai donro ginong mi khmat ki ba ong ki ba kren ben yo wei na pne gi thawa jong gajak bandru yang perkhat jong gajak bandru mi shopping tanong mi khmat wei uang kapag mipad ba ang atray baro gitip topet sausan senam batsan senam menta yan dijor pigi pad ba uang nari yang jungi kum kisamla kibadan jir kli namta gajak bereng giong jaga surat na silong syadu tura atau dangmi amentasan senam ngakeli na pigi pad ba atau yang kini surat nasilong ter anong stone riang do hadu tura kadang mi agni senam na kamdai na do por yang magi jopeng kani ka DC ke badan hang ni
Hato kadang mi isan senam. Kasibil hostal noston kadang mi gini isan senam. Kata kadang gijing keli. Kabang ikir parlo iginong mi kemat. Kim day tang balalong no kabang mi kemat ken syukran kat balap kat badai. Ngim laru banang. Bagaji sinsyar kali ka sarkar balai alam dak NPP. Kalau penjat sisa ya kari bagi yang ngim laban len. Kum kisamlang ya ban keren ya gijing sisa. Nyui kantam gijing kular nam tajungi. Tolong kita pun jai ke bangi ngemla isu bandong herai kat sebangi pai kajing sadino yau pun usam haga area juga West Kesil District kaba galak tak hadu kata-kata hagi niki penai ke meladap nagaliang juga hima nonglang harikat berkisoda senong juga tu ke area untuk perlok garo kiloan kerpat yang ini SYC Banlek mi hadisi namar bagilas lombrau bandon apo juga asam. Rai ginong mi kemat kijong giong ionong. Dakali ong kiai kata kacaka ba ionong. Gisengap no. Kata kadai ke bakum ki ba ide besutu. Ya kiai ke ba. Ila saya alam bakla agni kisan senam kantam. Agni sarkar MDA. Dan ginong mi kemat kibaong lada manga ngawan lada pi penjob inga ngan ai kam gawe kakam yaki ying kibaduk ki BPL rai hadin balalang nomi kemat ngem syam lalap idai kita kibilo poverty line rai kita ki high level poverty line ki balayo kam kadai na bisabla kata kadai kabangi tua konpensai kabangi jadi kinomi kemat Bani alam na benta gari wajak kendeu. Bang pet na benta di BPL om ya ki high BPL. Ngikwa kum kisamla. Larang ipai. Haturki lumba ke jistrai ke jong dumai ba. Kabla pentua ya ki building ki ba fer. Re ame khalaya. Tang da ke jing bangsap jong katu kate. Kala penhap no kala langkum dumai ba. Hakatu ke assembly. Kani kapan bau, danglah kapan sap kami khalaya ben pentua ya kiyeng, ban yo ujumai hatur kiro, kani kadai kum kisamlang ya ban misya kemat ban keren ya kejing sija, dan pun kisamla gilong kubi gilong pagi kemen tang bayi osnyang luwe, man kijaka kadai kejaka sang senyang, dikemen ban osnyang luwe. Herai kisamla kentip kumno nginwat ikilat kilenti. Dan pun kiparlok kibang iyayat rekat perform ki society, ki cooperative society. Om tang bangiyo, tang wes nyang herai, hadu kat pralak hadu arbolak. Ngiyo iya kiskim kiba per, lengba ka pikiri mission. Kepala iyat bet balayalam, dah ka veterinary kumjuru kejing ya trilang. Jong ka Apex Bank Haringkat ke office ke jom ke society regi samla ke msyamla pai kemat ia kata namar haptri hitam dangla ia kaba late up ban sam ways nyang ban akwa ban ai ka masai sagi kun samla kata kalau ngasilsi ban yui bagi kun samla kini tang kinong syap pensyat kinong pawe lama sisin sam senam bagi lai sam senam tuntang agar ikun samla bangin day ban pinedau sai sisin naman tagari bagajat ndio bangin omailat bangin long tang kinong syap pendikiat kinong syap pensyat lagi nilai san senam kajing jot jong kari bagajat ndio kadai nangi kum ikun samla kabangin long hakan hakadur hot kum ka ribu jat ndio ngimla kalau penpau yang sanggup ya boleh bolos saya gino alam kung mai japeng ubalo sisa kubadan sisa kamensim bani alam ya kan nosoi konferensi re hadin ke jetrato jang mai japeng imai japeng mesua sisin layarap im ju keliro pagata jing yarap kalong kumno ka jeng mentoy ni ka mai jeng mentoy re siosi apa jang nosoi konferensi
konstituensi mentah. Baladan kita ginome khamat gi leader jang ginome khamat ki ong. Lada pion thep ngin wan lit no ya kita bikin ke bangilai. Hatau kane kamdai kata kapok ke baisen kai. Kabalarun hang dia apa dia ngano sai konstituensi. Kum kisamla. Nyiapan keren. Nama ladangi nyum keren. Ngin ap manu ban keren na takari bagajat menru. Barkabas ngum thamuna kalang. Bagi tagi noyalam jong ke NVP ngakwa ban keren da kabasai ngimda. Hagabasit kabasai. Kiang ya kinoyalam jong ke HYC West Gazhel District. Kiang ya kinoyalam balai. Bagi HYC kilong kisoda sinong kilong sekretari sinong. Hatau pipi sini ya kata. Menno ke HYC ka kali balai kita ke NPP kilong kileng do. Kilong sekretari hima. Ngiju ang ya kata. Namar ngem jubi sini paradok parasnam. Kumtang agar pat sangeno ka kentok. Waju pihun yang kini teri bahaja kiwai. Namar ngiwat yang kapila teri sniu kat niru ngem jablong ei. Hari apa kisya jang pi gitar. Balai kisya jang ikilun. Kata kadai kabang ikwa ban krensai. Kumta ikwa ban kren ni kisipai jang ke SWC. Kumdai bandu mensim hakum kani kapor. Hari benlai jang sinong kitau. Syakri bahaya kari bagajat menreu. Sedang narampai syakri yang sinong kitau. La bilang kisada sinong. Bilang sekretari sinong. Kalau kajeng kerku kajeng mentai ka bakrau. Bangi atrai bahan namta kisnong kitau. Namta kari bajak menru. Kalau gay basasi. Hadin nagani kajuk ka pamentah. Ngiri wargi office imro ki kelano ki office jogi political party. Kum ki samla hatu ngimju berkat. Hatu ngin kemen kabangin syat asurok. Ngim tiap ki ayu. Kiai kiba kin sajia kin saji thara kisno ki thao ki jongi nagaliang ki jongi nikir pat lang ya pi kum kisamla madan bala persatu bagla baga of what ya gas scheme focus kaba lai dak sarkar namta kinongrep lengba kita ki producer group Hari kasasi ka PG producer group menta hakini kacing alam jong ke MDA kala kelano political group kinorep ki badan ang lada kim wa lama kinorep lada kim samdur ban UMNE berkinome khmat hato aisu ye tagi scheme focus nagaliang jongi kum ke HWC ngikran sai yaki officer yo ka blok Ngikran syai mentah keladai kapor bagian keren ya ke officer ya ke basen. Balada ke PG ke balang ke producer group. Kadang yang hilang ke political group. Ngihapan tul kelar murder na mentah kane. Nagaliang jongi ngirpat ke sipai juga HYC. Ngirpen kan ya ke terpeng ke jongi. Banyaya kun persya. Ya kini gilai sistem kibala pendu. Ya ke hok ke jongi pajba. Kado ya wai. Ngamka ban Simon Kumba ke SYC ke Jukersan Yaki senong kitau Ngekendo ke yung penai beladap ya wei na pedang ginong remam senong Uwan kerpat yang i ke SYC uang yarap lem Kadang kajing yaseng Henry lasau penai kila lip light Itu no ke mesin kila persiang pada keren ya MLA Henry syamla meniharap Nagaliang jongi ngim syamla ngala Henry ngin persiang pada keren HYC arsini kapendiok light jaga taka senang ngikhlap maturai Rai ramani uang ngala arpenai umlah balai kata kalong bangin yai sakri nam mentah kari bukajak perliu nam taban im kapateng nam ta kari bukajak meru Ninang yo singau kadai kasin kamaningkong hapa jogi konstituensi po jaga West Gazhel dan kita gibreu giba berengam balada ontep ha kata ka sembol ka bagi kuat kin wan sei na yingro ngangong lada kadam tum kata
nakaliang ke SWC ka keloi ban ai volunteer man ka wei pegawai ka senang berkayeng man ai jing ada nak kita balik kala tangga kepor election kita khot juga SWC West ke sel ki keloi na man ai jing ada ya kong kita ki kup siliang sam siliang ke baca bergam kublai sibun ngin ai ka ni mensim media trelang kapor kaladai yang ikum ki kon samla bangun yang sesesen yap sesen nama takari berkajak bendu namar ngilayem hakan ni kapateng kapamata kapadap dan kecing yale kapadap dan kecing syukur kecing syaban ben jong kiru kentai ang nge kendo ya kawai kalau kami ke ang balum lang le kumno ibreu jong kataga kiba aitin ya ka yang lada pentap omlong namar ngil ai ngangong pijetit melo nam pijetit sini nam ko ngatit ngong piyo i bina pek ba kata kadol long ba kadai kat artangga kentup ya kata tax kabangi ngil ai ngong na katu kadol kabangi tit melo tit sini tit piat bad hadin kata kisah enda galadap kisah ai ban sinaleng ba kaya menis kem ban ai si kepat ba ban sina surok kalau ngi kepat ba ngilai dan menta la kadai hakat development la kadai hakano nyo ban kimche no sa kami bojak tendeu gumtang ngam pa ban ken sibun kinoy alam ki jongi ki bah kemade gidan ban ken sibun ki ai gumta sa sistem agar pa de ki dikhot ki ba mi nang ni nomor katham ka jong ka SWC kalong bansai yang statement ban penduk yang businessman kumta nakaliang jongi ki kerpat bangin long ki volunteer man ki sinang banam island ya ki kertong hespa bankin sang pisa haki tluyen hapo aja ka West Gazelle district ladang ilala ban le tang ya kata ka benta nase kan long ka jingkela na mata kadang ka than ka jongi kentang yawai aswa bangin lek nang ne ngi kerpat Arban reu tarik kadai ka singi ublay kapag tin ka jang ublay reu kaong to say yakin ang ilam ki basta kiba in ya ka jagan reu bar kiba syampang de guntang agar pat ngin bu jing duai bo ublay un say yakita ki laingot ki no yalam hapo jang ka West Gazelle district kiba long ka jing syakar ku am bikin long kinong syak bertu kublay sibun kublay syajangu Tur seprang sipai kari Islam Kublai Sibun